Krista, Sina Božjeg, jedinorodnog od Otca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog nestvorenog, jednosušnog Otcu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, išao s nebesa i ovogotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Otca ishodi, koji se sa Otcem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz